So yan, bali all 6 din sila. Gaya nung ano, nakaraan. Nag all 6 din. 25 shots. Kung sinong manalo dito, yun na. All bearing sila eh. 190k ang kusta po nito. Pot money. Okay. Yung mga basher po na naman dyan. Una po ang Cavite. 1-0. 2-0. 3-0. 4-0. 5-0. 18. So yan, tahimik yung mga nakapusta. Kabado ang lahat. Hindi magagalaw. Yan na sila, tama ganawa. One five. Two five. 3-5. 6-3. 7-3. 8-3. 9-3. 4-9. 5-9. 5-9.
Grabe. Ganda ng laban. Six nine. 7-9. Eight nine. 9. Maganda, mga ano yung mga pusta. Ayun, 10-9, 10-9. Makapasigaw na. Eleven nine. Malapit na, malapit na. Ten, 11. Full 11. Twelve, 11. Thirteen, 11. 14-11. 15-11. Nangunguna si Cavite. 12-15. 13-15. 14-15. Grabe talaga. Tindi ng laban nila. All 15.
16-15. $17.15. $18.15. $19.15. $20.15. Ayun, yan, napapalakpak na, napapasigaw na ang Pangasinan. Tignan natin, malapit na, 5 shoot na lang. $21.15. Last pa ata si Pangasinan. $22.15. Hindi mapigilan ng ano, ng nakapusta na mag-ingay, kaya pinapatahimik. $23.15, dalawa na lang. $24.15 last. Ayun, di na talaga nila mapigilan mag-ingay. Last na. Last pa to. Si Pangasinan ata. Wala nang habol. Winner Pangasinan, mga idol sa shooting. Yan. Winner Pangasinan. Yan, sigawan. Pangasinan, panalo. 190k pot money. Okay.